and I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan Majelis Adat Aceh mendukung program Kapolda Aceh terhadap pemberantasan premanisme di Aceh, menghimbau seluruh masyarakat Aceh mewaspadai terhadap praktek premanisme maupun sejenisnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat demi menjaga ketentraman dan kenyamanan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.